Yo ujaja Gabriel ya kanam kumukit Messi badang hakarta kabakat sansnem ulio mi madam nya ke Manchester United. Ujaja Gabriel urang yelakai ubadang kat sansnem karta. Uba yelakai kumu striker na kabenta ke Manchester United Youth Academy. Hakashi terjong le unailar arjar arpre ulatau history da kebalong. Urang yelakai uba kena tamban mi madan na kabenta ke kenhun senior team jong ke klub Manchester United haka jikai pre-season persahabat ke Atletico Madrid. Ulmi madan kumus substitute haka neka jinglekai perlok haka menit ke beberapa haka bahaka neka jinglekai ke Manchester United kalau job da arla ke weko. Ka dau bala pelong ya unu kena baun yok mi madan nya ke kenun senior jong ke klub Manchester United haka neka pre-season. Kadau hi de namar ka jingla jong uban yelekai bha haka neka samai ke bala dep. Hoi wala udang dai ban yelekai haka under 15 Rai ulakiu kerdan ban yelekai haka under 18 Premier League. Badulala ban lekai bha kene ka samai haka ba oleo thep hadu ar penrut league goal south league assist naki ar pukundai sin ki jing madam jungu. Kane ka pani ba ulong sha utau khana lane utau nong yelekai upadon jisha jakata ka sap ka ba kapang. Badai namar kane ka jingla jungu ban lekai bha ka la pelong ya manager jong ka Manchester United Michael Carrick pan khot yu pan pentpit lang bat ka kenhun senior hakane ka pre-season arjar arpun reu. Dei lengba kane ba ulio ban mi madan nya ke kenhun senior jeng ke klub Manchester United dang hakarta ka bakasan senam. La ainam ru ya ujaja Gabriel kumukit Messi namaru deu kena samlau badon ya kasap lene ya karkom ya lakai kumu Lionel Messi. Kajing Q State jong ujaja Gabriel kapani ba ude wei naki kena samlau badon ya kasaban ya lakai. Longru kena samlau bakung santam ka Youth Academy jong ke klub Manchester United. Bad bun ki pajba ki kemi lenti ba unang ki usya ke kanhun senior ha ki snem lene ki samoy ki banwan.